Egunon, alderdikide, alderdi zale eta lagunok. Adi, gaurkoa egun garrantzitsua da. Ilusioa, kemena eta indarra erakusten ari gara gaur. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta dira. Eta alderdia aurrera diharduen indarra da. Indar hori erakusteko unea da. Recibimos con un fuerte aplauso a los miembros del Euskadi Buru Batzar, a su presidente Aitor Esteban, el lehendakari Imanol Pradales y el consejero del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. Eta ekitaldi berezi hau berotzen hasteko edo jarraitzeko, igo daitezela eszenatokira, Germán Ormazabal, Garikoitz Mendizabal eta Miren Frantzesena. Txalo bero bat eurentzako. Frantzesena. ¿Esan du? Papelak, lehenengo tximeletaren. Papelak.
primaderako liliak, goizik ziren loratuak, urte hartan gertatu zen, Pazko erramu baino lehen, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, ez zintudalarik maite, ginuelarik elgarri, eman biziko uztarri, ezkilak zeuden isilik, nik ez baitaki zergatik, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, ez zintudalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman, ez ziren gure lekuko, ez izanen bataioko, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, ez zintudalarik maite. Nunbait baldin bada zeru, gure aurra da aingeru, aingeru zeruan baina, umerik ez oantzean, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, ez zintudalarik maite. Bihotza hotzez kaskara, nago geroaren mentura, etor bedi primadera, kanpoak diten berriz lora, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, behar dugu elkar maite. Gaituzte ez kontarazi, maiten induzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte, ez zintudalarik maite. German, Garikoitz eta Miren eskerrik asko eta gero arte. Eta orain bai, orain gure agintarien diskurtsoekin hasiko gara. Ekitaldiari hasiera emoteko Markina Semeingo Mendizale amorratua dugu. Bizkaian gaudelarik jaso txalo zaparra bada batez, Bizkai buru batzarreko presidentea Inigo Ansola.
Nafarroako, Gipuzkoako, Arabako ta Bizkaiko, hegoaldeko lau lurraldeak prest gagoz lan egiteko, erronka pila dogu aurretik egin beharreko asko, maite dogun herrirako, giza hobekuntzarako, ez gara ganorabako. Eusko Alderdi jeltzalekoak abertzale garalako, herrigintza da gure indarra, herri aske baterako, herri aske baterako. Gaurko egunez etorri gara, danok eskutik hartuta, urte betean hauteskundeak aurrez aurre daukaguzta, da orain adi begiak erne, guk daroagu batuta, proiektuak garatuta, gure berbara lotuta, proposamenak landuta. Bihotz danetan herri bat dugu, zazpi zatiz osatuta, batasuna eta indarrazko gaz, gora Euskadi askatuta. Batasuna eta indarrazko gaz, gora Euskadi askatuta. Egunon Euskadi! Egunon Euskadi! Hemen ikusten da gure inderra, hemen da gure harimie. Euskadi askatuta, ese es nuestro lema. Y es lo que llevamos haciendo en estos casi 131 años. Haciendo más país, construyendo más nación. Una nación libre de personas libres. Y nunca nos hemos quedado de brazos cruzados. Sabino Arana eta bere belaunaldiagaz gogoratu, emakume abertzale batza, Euskal Pizkundearen bultzatzaileak, Agirre lehendakaria, Irujo, Landaburu, Leizaola, Ajuria Gerra Hundia, eta beste asko eta asko. Bai Euskadi barrutik, zein erbestetik, dana emonebenak. Gernikako estatutua, Euskal Kontzertu Ekonomikoa, Nafarroako hitzarmen ekonomikoa lortu eben belaunaldia gogoan izan deigun. Herri bakoitzeko zinegotzi, alkate, batzarkide, ahaldun nagusi, danak gogoratu deiguzan. Gure herriagaz konpromisoa erakutsi daben herritar danak gogoan izan deiguzan. Arro eta eskertuta gagoz herri honengatik egin eben danagaitik. Eskerrik asko bixotzez. Miramos atrás, claro que sí,
y con mucho orgullo, pero en un mundo tan complejo y acelerado no nos vale con solo mirar atrás. En el PNV miramos al futuro con ideas, valores y con mucha ilusión y fuerza. Y queremos seguir haciendo país. Tenemos ideas para afrontar los retos que tenemos como sociedad en un mundo globalizado como este. Estamos atentos y atentas a nuestro entorno. Tenemos propuestas nuevas, proyectos solventes. También tenemos valores. La persona en el centro, siempre. Seguiremos cuidando a nuestra sociedad y mejorando el bienestar de todas y todos, cada una de las personas de este pueblo. Y tenemos fuerza. Somos un gran equipo cuya pasión es seguir construyendo esta nación de personas. Euskera, cultura, oportunidades, progreso y justicia social, con la experiencia de muchísima gente e incorporando, muy importante, savia nueva que está dispuesta a darlo todo. Bizkaian 113 udalerri daukaguz, 113 hautagai talde eta 113 proiektu. ¿Y sabéis lo que os pido? ¿Sabéis lo que os pido? Os pido cercanía y os pido compromiso. En el PNV siempre nos hemos distinguido por nuestra capacidad de trabajo, nuestra cercanía a la gente y nuestro compromiso por el país. Bizkaia sendoago eta hobeagoa eraikitzen jarraitzeko, pertsonak, proiektuak eta batez be ilusio handia daukagu. Gogor ekingo deutzagu. Amaitzera noa. Durangoko landakon gagoz. Hemen, leku honetan, euskal kultura mailan gauza garrantzitsu asko bizi izaten dira. Hemen, euskalgintzaren temperatura neurtzen da urtero. Politikan bebai, batez be gure alderdian. Azkenengoz, hemen berton aurkeztu genduan lehendakaria izateko gure hautagaia. Gaur egun, gure lehendakaria dan Imanol Pradales. Danok ilusionatu eta indartu ginduzan ekitaldi hark, eta hauteskunde emaitza onak izan genduzan. Hoy tenemos que salir de aquí con ese mismo espíritu. Le vamos a llamar el espíritu del Landako, la nueva apuesta, el nuevo compromiso de EAJ-PNV para liderar a esta sociedad en su camino hacia el progreso, la justicia y la libertad. Un partido fuerte, cercano y sobre todo humilde. Landako espiritua alderdiaren indarra. Gure aberria eraikitzen jarraituko dugu. Hitz emoten dugu. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta! Orain Gipuzkoara goaz. Zumaiarra, Euskadiren askatasun bidea eta herritar guztien bizibaldintzak hobetzeko erronka txanpon bereko bi alde banandu ezinak direla aldarrikatzen du. Zuekin GBBko presidentea Euge Arrizabalaga. Alderdi jeltzalea gera, alderdi abertzalea, eta Euskadi da gure aberria. Bere herria maite duen alderdia gera. Herritar guztiak errespetatzen dituen alderdia. Ekimen politikoan bidegileak eta liderrak garenak.
Herri asmoa, herri proiektua bideratzeko sortuak, eta arasoi aurre egiteko, izan arazo txikiak, izan arazo handiak. Horretarako gera sortuak, eta ez inoren interes pertsonalaren zerbitzura egoteko. Eta zein da Eusko Alderdi Jeltzalearen helburu nagusia? Euskal nazioaren egituratzea. Euskal nazioaren egituratzea eta Euskal nazioaren garapena. Hori da gure helburu nagusia. Beti ere Espainiatik eta Frantziatik bananduta. Aparte, hori da gure helburu nagusia. Eta horrexegatik defendatzen dugu Euskadiren etorkizuneko estatus politikoari buruzko erabaki demokratikoak errespetatuak izan behar dutela. Sinesten dugu horretan. Hori defendatzen dugu. Geure etorkizuna erabakitzeko daukagun eskubidea. Izan ere, herritarrik gabeko herria paisaia da, eta paisaia importantia da, baina herritarrik gabeko herria paisaia hutsa da, eta hori ondo dakigu Eusko Alderdi Jeltzaleko gizon eta emakumeok. Eta horrexegatik, gure eginkizun politiko guztia baloreetan oinarritzen dugu, horrexegatik. Eta baloren zerrenda luze bat egin daiteke. Baina 3 besterik ez ditut aipatuko. Konbinatu 3 horiek eta gainontzeko guztiak aterako zaizkizue. Berdintasuna, askatasuna eta elkartasuna. Hoe dira gure oinarrizko baloreak. Eta balore horien gainean, nazio modura, gure garapen politikoa, garapen soziala eta garapen ekonomikoa lortzeko lanean dihardugu. Euskerak egiten gaitu herri. Eta euskerak gure konpromiso politikoa behar du. Baina baita behar du gutako bakoitzaren konpromiso pertsonala, gutako bakoitzarena. Euskera, euskaldunon arnasa, euskaldunon hitza, dena zarazu euskera, zubi eta giltza. Aurten 150 urte betetzen dira Espainiak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak kendu zizkigula 150 urte. 1896an izan zen hau. Lehenago, 1800 urtean, Frantziako iraultzak ezabatu zituen Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoako eskubide historikoak. Eta tartian, 1851an, Nafarroakoak laminatu zituzten. Batzuk, liberté, egalité, fraternité oiokatuz egin zuten. Eta beste batzuk, viva la pepa, esanez. Baina kontua da, hortxe sortu zela Euskal auzia. Euskal herriei, 19. mendean zehar, askatasuna eta arnasa lapurtu zizkietenean. Zenek, Espainiak eta Frantziak. Eta egoera horretan sortu zen, etorri zen Sabino Arana, eta zer egin zuen Sabinok? Euskal 7 lurraldeei proiektu nazional bateratu bat eskaini zien Sabino Aranak. Euskadi izena jarri ziona. Eta nola deitzen zaio proiektu politiko horri? Abertzaletasuna, horixe da, abertzaletasuna, Sabinoren geure proiektu politikoa. Sabinok ez zuen alderdi fuerista bat sortu. Sabino Aranak ez zuen alderdi foralista bat sortu. Sabino Aranak alderdi nazionalista bat sortu zuen. Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Basko. Sabino Aranak nazioa sortu zuen. Eta Euskal nazioa defendatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zuen. Horretaz aparte, beste gauza asko ere egin zituen Sabino Aranak eta besteak beste ikurrina eman zigun. Aurretik 7 euskal lurraldeek bakoitzak bere ikurra zuten, 7. Orduan importantea, gaur-gaurkoz ere importantea 7 ikurra. Eta errespetagarria nola ez.
Baina guzti horien gainetik, Euskal Nazioaren izaera aitortzen duen bandera dago. Eman zigun eta daukagu, ikurrina. 7 lurralde, nazio bakarra eta denon bandera, ikurrina. Altza ikurrinak. Ez ahaztu gauza bat. Euskal Herri osoko, 4 herritarretatik 3, 4tik 3, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta daudela, hori ez ahaztu. Eta ez ahaztu ere, Legebiltzar horrek aukeratzen duela, Euskal Nazioaren izaera ordezkatzen duen lehendakaria, hori ere ez ahaztu. Ze entzuten ditugu, errespetuaren piurik gabe, kakotxak irekitzen ditut, el lehendakari de las 3 provincias esaten, eta entzuten ditugu Txibiteri lehendakari titulua ematen, eta entzuten ditugu Iparraldeko mankomunitateko buruari ere lehendakari esaten. Ba, ez aitezten ahaztu. Agirretik Pradalezera, herri honen nazio izaera defendatu dutenak horiek, Agirretik Pradalezera, herri honen nazio izaera defendatu dutenak horiek dira, herri honek izan dituen lehendakariak. Eta amaitzen dut, nire hitzaldi hau 5 hitzetan laburtuz. 5 hitz. Herriarekin, aberriarekin, euskerarekin, ikurrinarekin eta lehendakariarekin 5 hitz. Eta herri helburuak eta herri ametsak egi bihurtzeko, herri helburuak eta herri ametsak gauzatzeko, alderdiarekin, gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta! Urrengo hizlaria Gasteiztik dator. Abertzale, jeltzale, euskaldun, euskaltzale y feminista. Así se define. Es la presidenta del Araba Buru Batzar. Jaso dezagun txalo zaparrada batez, Jone Berriozabal. Egunon, landako. Egun handia da gaurkoa. Elkartu eta berriro ere alderdiaren indarra, aurrera egiteko gogoa eta ilusioa berresteko eguna da. Euskal gizartearen aurrean Eusko Alderdi Jeltzalea lanerako gogoz eta bere zerbitzura dagoela aldarrikatzeko eguna da gaurkoa. Eta ikusten duzuenez, gaur bata bestearen atzetik jarri gaituzte hizketan, Bizkaitik Inigo, Gipuzkoatik Euge, Gerosiago Unai, orain Araba, gurekin daude iparraldeko alderdikideak ere, baina eskara ez herrialdeen bilduma askoz ere gehiago gara, arrokeriari gabe, baina herri arrotasunez. Euskadi gara, aberria gara, abertzaletasunetik, gure herriarekiko maitasunetik, elkarlanean eta eskutik aurrera egin nahi duen herria eta alderdia gara. Y es que, como mencionaba Íñigo y también Euge, nacimos hace 130 años para construir la nación vasca. Lo nuestro siempre, siempre ha sido la construcción, nunca la destrucción. El mundo, la sociedad, la economía están cambiando a una velocidad vertiginosa. Y ante esa transformación hay 2 maneras de actuar, o tener miedo o liderar el cambio. Y si algo
ha demostrado el Partido Nacionalista Vasco durante toda su historia ha sido que nunca se resigna, que quiere avanzar y que no va a permitir nunca que los demás decidan por nosotras y por nosotros. Somos el partido que han preparado Araba y Euskadi para competir en el mundo sin perder su identidad. Porque entendemos que defender nuestras raíces y apostar por la innovación no son ideas opuestas. Euskadi eraldatu egin da eta une oro eraldatzen ari da. Arabak, adibidez, ez du zerikusirik duela 50 urteko Arabarekin. Gizartea, industriaren pisua, euskararen ezagutza erabilera, berrikuntza eta eraldaketa hori Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzendutako erakundeen eskutik etorri da. Ez dezagun sekula ahaztu. Eta 121 urteko ibilbidea luzea dugu, ia 121 urteko ibilbidea luzea, askotan malkartsua, baina benetan oparoa. Milaka ume eta gizonek, emakumeek egin dute posible bide hori. Alderdiaren barne bizitzan bere onena eman duten belaunaldi askotako alderdikideek. Gaurkoa bezalako ekitaliak antolatzeko eta muntatzeko beti prest dauden voluntarioek. Euskadiko txoko guztietan aurkeztu izan ditugun alkate, alkatesa eta zinegotziek. Legebiltzar desberdinetan ordezkatu gaituzten emakume eta gizonek, foru diputatuek, lehendakariek, sailburuek, zuok guztiok. Eta zer esan duela 3 urte alderdiari eta zuen herriei baietza eman zenioten guzti-guztioi. Herriz herri alderdiaren aurpegi eta ahotsa zareten emakume eta gizon guztioi. Gobernuan zein oposizioan egon zuen onena ematen duzuen guztioi. Eusko Alderdi Jeltzalearen balore eta egiteko moduak herrigintzan islatzen dituzuen guztioi. Herriz herri aberria egunero eraikitzen ari zareten guztioi, eskerrik asko benetan. El del PNV es un proyecto político que lleva décadas demostrando algo muy importante, que la política sí puede mejorar la vida de las personas cuando se hace con honestidad, visión, ambición colectiva y compromiso. Porque el PNV no puede limitarse a gestionar bien el presente, no. El reto es mucho mayor y el Lehendakari lo tiene claro. Es liderar el futuro de nuestro país, porque el PNV es el partido que se ocupa de las personas, de las familias, de las y los jóvenes que buscan su primer empleo, de las mujeres que reclaman igualdad real en todos los ámbitos, de las personas mayores que merecen tranquilidad y atención. Es el partido que se ocupa de la gente trabajadora, de tener unas condiciones dignas de trabajo, de las personas agricultoras y ganaderas que sostienen nuestra zona rural y nos dan de comer, de las y los autónomos que levantan cada día la persiana de sus negocios y de las y los empresarios que generan riqueza y empleo para este país. Eusko Alderdi Jeltzalea da zertarako, lortu dugun bizi kalitatea areagotzeko, osasun eta euskal hezkuntza sistemak sendotzeko, Aiaraldean eta Euskadi osoan industriaren berpiztea sustatu eta kalitatezko enplegu industriala bultzatzeko. Gazteek beren herrietan geratu eta bizi proiektu propioak garatu ditzaten etxebizitza aukerak izateko. Arabako Errioxako ardoak mundu zabalean ezagutzera emateko. Nola ez, euskararen jauzia, etorkizunerako jauzia gauzatzeko. Europa eta munduarekin forondatik konektatzeko aukerak sustatzeko. Trebiñu modu ofizialean Araba izatea lortzeko. Eta herrialdeen arteko osagarritasun eta elkarlanetik herri gisa autogobernuak eskaintzen dizkigun aukera guztiak identifikatu eta gauzatzeko. Hori guztia lortzeko tresna da Eusko Alderdi Jeltzalea. Ondo dakigu zer nahi dugun gure herriarentzat eta horren bilagoaz. Euskal herritar guztien zerbitzura dagoen tresna da gure alderdia. Zuon guztion bultzadarekin aurrera diharduen indarra eta herria. Jeiki-jeiki, euskotarrak, horren beste aldiz kantatu dugun abestia da,
Eta nik ez dut abestuko, nahiko hobeto egiten dute bai Mirenek, bai Iñigok. Hemen digoitik, 100 euskotar ikusten ditut zutik, han atzean, jendetza batu garata, baina askoz gehiago zarete eserita zaudetenak. Hortaz, eserita zaudeten guztiok, jaiki eserlekutik denok zutik. Eta orain, eskua poltsikoetatik kanpora, dauzkazuen apurrok mangak jaso, eta orain bai, orain prest gaude guztiok, lanerako prest, betiko alderdia zainetatik indar berria duela, zutik, sendo eta zindo. Euskadi eta Araba are hobeagoa ditugu eskura, eta ekin diezaiogun, hemen dago alderdia. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea, eta gora Euskadi askatuta! Orain Nafar bat daukagu izlari, bai, Nafarra Altsasukoa. Eta Euskadi burubatzarreko kideak, esenteren los de UPN. Napar burubatzarraren presidentea, 2015-tik, zuekin Unai Ualde! Alderdikideok, alderdizaleok, lagunok, urte bete falta zaigu berriz ere hauteskundeak izateko, gure herrietan, udaletxeetan eta foru erakundeetan. Eta Nafarroaren kasuan baita ere, parlamentua eta gobernu berria aukeratzeko hauteskundeen atarian sartzen gara. Eta hori nabaritzen da. Hori giroan dago. Nafarroan bizitzen ari garena, azken asteotan honingatik ere uler daiteke. Batzuk urduri daude. Larrialdi elektorala gorputzan sartzen zaie eta gezurra, manipulazioa, hiperbolea, haserrea eta populismoa alde batetik bestera sakabanatzen hasten dira. Y ante este panorama, el Partido Nacionalista Vasco, como lo hemos hecho y lo hemos demostrado siempre en Navarra, va a seguir actuando con sus señas de identidad, firmeza y coherencia con nuestras convicciones y valores, porque son ya 11 años desde que Nafarroa dio un cambio de rumbo después de décadas de retrocesos en el euskera, retrocesos en materia social, de víctimas del franquismo olvidadas por las instituciones, de vivir de espaldas a territorios vascos, porque no hay que olvidar cómo eran las cosas cuando UPN gobernaba y tenía herramientas de gobierno. Estos mismos días hemos podido recordar ese rechazo y exclusión a todo lo vasco que rezuman. Ataques contra nuestros símbolos, contra nuestras señas de identidad. Ahora, afortunadamente, solo pueden ladrar de manera ridícula por unas camisetas de fútbol. Los que tanto hablan de injerencias están dando estos días un espectáculo lamentable. Y aquel cambio de gobierno, aquel cambio de rumbo, fue posible gracias a la apuesta de este partido, que ha sido determinante para posibilitar gobiernos plurales que han dado la vuelta a aquella situación. Un camino en el que además hemos tenido protagonismo decisivo para demostrar que se puede gobernar de otra forma, creciendo también económicamente y fortaleciendo nuestra industria y trayendo inversiones a nuestra tierra con liderazgos como el del consejero Irujo. Ezinbestekoa. Ezinbestekoa da bide horretatik jarraitzea. Eta horretarako beharrezkoa Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroan erabakigarria izaten jarraitzea, indartsu eta sendo. Sin miedo
a implicarnos y mojarnos por aquello en lo que creemos, a pesar de las presiones y a pesar muchas veces de las consecuencias. Siempre apostando por hacerlo desde el acuerdo y, si no, con las herramientas democráticas que proporciona el Parlamento. Lo hemos demostrado hace unos días cuando hemos visto que amenazaban retrocesos en la enseñanza en euskera que durante décadas en Nafarroa han garantizado las ikastolas. Un modelo cooperativo de padres y madres que desde el franquismo ha intentado mantener viva la llama del euskera y también en la etapa democrática en Nafarroa, superando el muro de la zonificación. Eso merece un respeto desde lo público. Y el Partido Nacionalista Vasco, nosotros y nosotras, no vamos a permitir retrocesos. El Partido Nacionalista Vasco no se va a poner de perfil, no lo vamos a consentir. Gu beti euskara, gure kultura eta gure herriaren autogobernua jokoan dagoenean, irmo egongo gara eta eratorritako ondorioei aurre egingo diegu. Alderdi sozialistak argi ikusi du eta adi egon dadila. Y aquellos que, como EH Bildu, siempre pregonan que hay que poner el país, el euskera, por delante de los intereses partidistas, aberria eta herria alderdikeriaren gainetik, estos días nos han acompañado y se han mojado a medias. Además de pregonar, además de dar lecciones, hay que mojarse por el país, hay que mojarse por el euskera, hay que mojarse por las ikastolas. Eusko Alderdi Jeltzalea se la ha jugado y ha apostado sin ambajes. Y así seguiremos haciéndolo también en 2027. Udaletxeetan, Nafarroako parlamentuan eta baita ere gobernu berrian Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroa euskaldun, aurrerakoi eta anitza eraikitzeko apostuarekin jarraituko du. Hor egongo gara gure herritarren hots eta zuen guztion laguntzarekin. Manuel Irujok esan bezala, viva Navarra libre, gora Euskadi askatuta! Bueno, guri deitu digu honea etortzeko, eta nik uste Inigo Ansolak eharkingo lukela nere lekuan, gaur demostratu du. Eta, bueno, gero gainea etorri eta abizenare aldatu die, eskaletan. Miren frantzesena, nere ama guztua, egongoa. Baina, claro, ni Fernandez naiz, da gaina arro esan beret Fernandez naizela, eta nahi eta klarazio hauin, aita Valladolideko azalako, Valladolideko Euskaletxian fundatzailea, Vallisoletano, baino azpeiti hartua, eta ez da bizi, baino esan berdet Fernandez naizela, eta arro nahola. Nere euskalduntasunakin eta abertzaletasunakin nere aitak zerrikusia handia dakalako, hain zuzen. Eskerrik asko. Bueno, kantatuko ditugu bi abesti oso ez ezagunak eta herrian laguntza berko dugu hain gontan. Animatuko zate ez da? Baitare, nahi bazue? Pedala ez dihuala. Arazo tekniko txo bat, berriro jarriko dugu. Ez que pedali gabe gaizki ez da. A ver. Guain? A ver, probatu ondo.
adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakar badez josia, itzen lioa iruten, bere barrean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, bizitzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxahuela, bertsurik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Eskerrik asko. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itxordua.
Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko dute zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Eskerrik asko. Asko gogoratuko duzue 2024ko urtarrilaren 27. Hace poco más de 2 años proclamamos aquí como candidato al Lehendakari de Euskadi a nuestro próximo orador. Eta hauteskundeak irabazi genituen, bera da gure lehendakaria, zuekin Imanol Pradales. Alderdikideok, alderdizaleok, abertzaleok, egunon guztioi. Berriz ere hemen, bai, Landakon elkartzen gara, ze oroitzapen politak gogoratzen duzue. Hemen debutatu nuen duela 2 urte leze, eta gaur, lehendakari bezala hitz egiteko aukera daukat zuen konfiantza eta zuen babesari esker. Beraz, hasi baino lehen, guztiontzako, eskerrik asko alboan egoteagatik, babesagatik, eta batez ere, eskerrik asko zuen maitasunagatik. Eskerrik asko!
Eskerrik asko benetan. Voy a romper un poco el guión, porque cuando he llegado le he visto a Aitor Esteban, de verde y blanco, me he mirado yo, de verde y blanco. Le he mirado a Juan María Burto, de verde y blanco. No sé qué pasa hoy. Pero esos que ahora quieren imitar la bicefalia deberían darse cuenta de que estamos absolutamente compenetrados, el partido y las instituciones, no solo porque venimos de verde y de blanco esperanza, sino porque además Íñigo, Euge, Yone y Unai han puesto el rojo pasión de la Ikurriña y de este país. Y tal y como está Landaco, si alguien tenía alguna duda, aquí está el Partido Nacionalista Vasco. Zutik, berriz ere, zutik. Bueno, me vais a permitir que os cuente una pequeña historia que ocurrió en 1979, en plena efervescencia política y social en nuestro país. Le pasó a dos personas de las que apenas he hablado públicamente. Dos personas que desgraciadamente ya no están. Aita y mi tío Aitor. Tras la clandestinidad, Aita y Aitor formaron parte de la primera junta municipal del partido en Santurtzi. Eran tiempos de ilusión, de compromiso a raudales, de trabajo a destajo para levantar el partido, para levantar el país. Como tantas y tantas miles de personas, eran abertzales, gelquides, con valores. Podéis imaginar la situación de aquel momento en Euskadi. Crisis industrial galopante, paro disparado, carreteras tercermundistas, infravivienda, barrios enteros degradados, terrorismo, violencia en las calles. Se acercaban las primeras elecciones municipales después de 40 años de dictadura. Y con la ilusión de todo un pueblo, dieron un paso adelante. Candidaturas, programa, campaña, batasuna eta indarra. Tenían una poderosa motivación, la ilusión por reconstruir Euskadi en libertad. Llegó la noche electoral, comenzó el recuento, voto a voto, papeleta a papeleta. Era de madrugada, de aquellas elecciones de madrugada. Ganamos las elecciones en Santurtzi y ganamos las elecciones en toda Euskadi. Por eso hoy, quisiera que a todas las personas que desde 1979 han dado ese paso en nombre del Partido Nacionalista Vasco, hacerles un reconocimiento público. Merecen nuestro homenaje. Son y sois nuestro ejemplo, el ejemplo en el que nos miramos, el engranaje de este pueblo, porque el pueblo vasco se construye desde el pueblo de cada vasca y cada vasco. El pueblo vasco se construye desde el pueblo de cada vasca y de cada vasco. Eskerrik asko. Nazioarteko egoera oso nahasia dago, hor dabiltza batzuk denaren jabe direlakoan, autoritarismoaren aurpegi iluna dira, han eta hemen gerrak eta gatazkak ondorioak sufritzen ari gara, mundua horrela dugu, aztoratuta, eta Madrilen gauzak ez daude hobeto. Espainiako politika ari baten gainean dabil dantzan. Egunetik egunera shock berri bat agertzen da. Eta edozein gauza gerta daiteke. Munduko eta Espainiako giro nahasiak ondorioak dauzka gurean. Eta guk ez dugu horrelakorik nahi Euskal Etxerako. Beraz, ez gaitezen Madrilgo showarekin despistatu. Ez gaitezen despistatu. Datorrena datorrela, adi egon, iparrorratza galdu gabe, Euskal Herritarrei entzun, orainari erantzun,
eta biharko Euskal Etxea prestatu, despistatu gabe. Zegu, oinarri sendoak dauzkagu, baina erronkak ez dira makalak. Horretan gaude, arazoei aurpegira begiratzen eta erantzun berriak emoten. 2 urte hauetan Euskadik aurrera egin du, ongizatean aurrera egin dugu. Baina zer da aurrera egitea? Etxe bizitzaren erronkan iniziatiba hartzea. Neurriak onartu ditugu etxe bizitza gehiago eta azkarrago eraikitzeko. Gazteei abalak eskaintzeko, beraien emantzipazioa errasteko, edo klase ertainei laguntzeko. Ez da nahikoa, eta datozen hilabeteetan neurri berriak hartuko ditugu. Baina kontuz orain arte, etxeko lanak eginez dituztenekin, eta gaur, pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxe bizitzaren erronka ez da 2 egunetan konponduko ez da 2 egunetan konponduko. Aurrera egitea da euskal ekonomia eta industria indartzea. Trumpen muga zergen edo hormutzeko arazoen aurrean azkar erantzun dugu. Eta maitza hor dago. Euskal ekonomia hazi da. Eta 2 urtetan 30.000 pertsona gehiago daude lanean. 30.000. Hoietatik 2.000 industrian daude lanean. Momentu egoerari eustea lortu dugu, baina adi egon behar dugu. Ze egun batetik bestera dena hankaz gora jarri daiteke. Aurrera egitea da kaleetan seguru ibili ahal izatea. Herritarren segurtasuna bermatzeko akordioak lortu ditugu. Kaleetatik labanak ateratzeko edo delituak etengabe egiten dituztenak gogorrago epaitzeko. Ez da nahikoa. Neurriak hartzen eta ertzantza eta udaltzaingoa indartzen jarraitu behar dugu oraindik. Eta aurrera egitea da Osakidetza erdigunean jartzea egin genuen bezala eta itxaron zerrendak murriztea besteak beste. Hori lortu genuen pasaden abendura arte. Legealdi hasieratik 13 egun jaitsi genituen itxaron zerrendak. Lan asko eginda, asko kostata. Baina Espainiako osasun ministroak sortutako grebarekin, egindako guztia hankaz gora jarri digute. Eta berriro esango diot Espainiako gobernuari. Nahi edo ezin ez baduzue, eta biztan da ezetz, utzi ardura herri honen esku. Utzi ardura herri honen esku. Guk konponduko dugu, zuek sortutako arazoa. Guk konponduko dugu. Ze euskal gizarteak merezi du Osakidetza on bat. Euskadi crece en bienestar, sí, y lo hace gracias al liderazgo de las instituciones vascas, al trabajo compartido con la sociedad civil y con la iniciativa privada. Gracias a la estabilidad y a las certezas que le damos al país. Esta es nuestra forma de hacer las cosas. Todos a una, porque al igual que una trainera, un pueblo no progresa si cada uno rema por su cuenta. Y a nosotros, que llevamos el timón, nos corresponde mantener el rumbo firme, asumir la responsabilidad de explicarle a nuestro pueblo hacia dónde queremos ir y por qué. Nos corresponde saber leer bien los vientos y las corrientes en cada momento. Y el momento político actual nos obliga a afinar mucho el análisis. Tenemos que afinar mucho el análisis. Nos corresponde remar juntos como un equipo, manteniendo el ritmo, la estabilidad, sin distraernos a nuestros costados o mirando a quienes nos persiguen. Hay que mantener la templanza cuando hay marejada y aprovechar las olas cuando nos son favorables, sin perder la boga, porque nos jugamos el futuro del país, nos jugamos crecer en bienestar, crecer como nación. Beraz gu gurera, gu gurera! He citado la generación del 79, la que puso los cimientos de la Euskadi de hoy. Este próximo 7 de octubre conmemoramos el 90 aniversario del primer gobierno del Lehendakari Aguirre. Brújula política y moral para el pueblo vasco durante décadas. Somos hijas e hijos de su legado. Pensad en los valores que defendieron ante el golpe de Estado franquista.
o en la visión europeísta antes de que germinase siquiera la semilla del proyecto europeo. Pensad en su firme defensa de la dignidad de las personas, su defensa de los valores de la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social. En estos tiempos de turbulencias necesitamos defender con más fuerza que nunca esos principios y esos valores, aunque vayamos a contracorriente, aunque no esté de moda en la M30, en Silicon Valley o en Pekín. En Euskadi, brújula política y moral, porque nos enseñaron a poner siempre a la persona en el centro, a no ser antinada, a no ser sectarios, a ser constructivos, generosos, honestos, a decir la verdad. En definitiva, a ser ejemplares. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en donde solo aumenta el desasosiego y la desafección con la gente en la política, hoy volvemos a decir alto y claro: ejemplaridad, transparencia, honestidad, sin perder la boga, con la brújula moral, construyendo el pueblo vasco desde el pueblo de cada vasca y de cada vasco. Hemen gaudenok eredu propioa dugu gobernatzeko. Pertsonak apaltasunez entzun eta begieratara begiratu. Ardura hartu. Guztiontzako gobernatu. Inor baino gehiago ez garelako. Emandako hitza bete. Eta behar denean ausartak izan eta busti. Hori da euskal gizarteak gugandik espero duena. Hori da aitortzen eta baloratzen duena. Horregaitik eman digu konfiantza. Hamarka da. Ez dezagun beraz sekula ahaztu. Hori da gure eredua. Herriz herri, auzoz auzo, etxez etxe, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua izendalako beti guretzako. Termino. Lo hago mirando al futuro. Tenemos un país que llevar hacia adelante. Nos enfrentamos a retos enormes. Nuevo impulso a la revitalización del euskera, porque es nuestra lengua, es nuestra seña de identidad, la que nos hace únicos en el mundo. Bienestar emocional, porque tan importante es estar bien como sentirse bien para vivir bien. Migración, porque somos un país que acoge y cuida a quienes quieren formar de él, pero que exige responsabilidades y obligaciones, además de ofrecer derechos. Y autogobierno, porque debemos seguir dando pasos firmes en el camino de la libertad. Este pasado lunes celebrábamos los 500 años del nuevo fuero de Vizcaya. Recordábamos y poníamos en valor nuestros derechos históricos. Derechos que implican una capacidad constituyente, cuyo reconocimiento y actualización seguimos defendiendo y reivindicando. Lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a quienes nos precedieron. Por ello, no vamos a parar hasta conseguir lo que nos pertenece por ley y referéndum desde 1979, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. No vamos a parar. Y por ello, la actualización de nuestro autogobierno debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas, siguiendo la máxima de nuestros antecesores, que decía: decidieron porque eran y eran porque decidían. Nos va mucho en ello, porque nuestro futuro como pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un país democrático, justo y avanzado. Beraz, ez dezagun ahaztu. Herri bat gara, nazio bat gara, burujabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berria jasoko ditugu, gaztedi berria gara, Euskadiega gure aberri bakarra, eta zailtasunen aurrean eutxiko dugu, aldenean arraun, ezin denean iraun, hori delako gure indarra, irabaz dezagun etorkizuna, gora Eusko Alderdi Jeltzalea, eta gora Euskadia eskatuta!
alderdiaren Euskadi Burubatzarraren presidentearen txanda heldu da. Es el tiempo del Partido Nacionalista Vasco. Alderdia da aurrera diharduen indarra eta berak gaur berriro ere erakutsiko dau indar hori. Zuti jarrita txalo handi batez jaso daigun Aitor Esteban! Egunon, jeltzaleok, egunon, Euskadi. Eskerrik asko guzti-guztioi hemen egoteagatik. Gaur, gure lanaren balioa goraipatu gura dut. Zuen lana, Uriburu batzarretan, udaletan, aldundietan, batzar nagusietan, Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako gobernuan. Eta baita be, legebiltzarretan, Gasteizen, Iruñean, Madrilen eta Bruselan ere. Eta baita be, aberrigintzan, aurrera jarraitzeko egunero bultzatzen gaituzuen guztiok. Herria egiten dozuen guztiok. Iñigok, Jonek, Maria Eugeniak, Unaik eta Lendakariak esan daben lez. Eskerrik asko, zinez, benetan bihotzez. Kate luze bateko begia garagu. Une oro eta bereziki unerik gogorrenetan Euskal Etxeari eutzi dautzon tradizio politiko batetik gatoz. Zaratarik egin barik herria egiteko berezko era dugu. Eta ibilbide horretako urratz bakoitzean oinatz sendoak itxi duguz. Erromantikoa izango naiz, baleiteke. Baina eseidazue esan garaiak aldatu direnik. Oraingo politika berba utzak zarata arimabakoa izatea zilegia denik. Ez eta ez. Politika balioak dira. Zuzentasuna, sinizgarritasuna. Utz egiteekaz batzuetan, baina zintzotasunez beti. Eta erantzunkizunez jokatuz. Ondo kudeatzen, gure etxean egingo geunkean lez, gehiagikeririk gabe, egia azalduz, jendeari hitz eginez, argi gainera, argi hitz eginez. Horixe eskatzen dautzuet, horixe eskatzen dautzue alderdiak. Batzuentzat, iragana eskutatu beharreko zerbait izaten da sarritan. Gure alderdiaren iragana aldiz harro egotekoa da. Gure herriak bere autogobernua galdu ebanean guk iratzarri genduan. Eta 20. gizaldian euskal kontzientzia nortasuna berpiztu genduan. Urterik baltzenetan euskarari arnasa emon geuntzan, gerretan fasismoaren aurka burrukatu genduan, eta klandestinitate garai latza jasan genduan. Ikastolen oinarriak ipini genduzan, euskal erakunde barriak sortu genduzan, krisi ekonomiko ikaragarri erdian, eta Euskadin, izubildur kanpaina odoltzua sufridu arren herri hau gaingiruaren bidean arrakastan jarri genduan. Guk badakigu nortzuk garan, zer defendatzen dugun eta zen marra gorri ez ditugun inoiz igaroko. Zer eskatzen dautzuegu zuei gure ordezkariei humiltasuna, zuen herriarekiko eta aberriarekiko grina eta zintzotasuna. Jose Miguel Barandiaren anekdota bat kontauko zuet. Jose Miguel Barandiaren egun baten etxera arropostuta heldu zen latinezko azterketa bikaina burutu ebalata. Eta orduan, bere amak, sagarren pisoa etxik adarmak urtutako sagarrandoa erakutziz, honela zeutzon. Zenbat eta beteago, orduan eta apalago. Por muy bien que creáis que hacéis las cosas, humildad. A las personas hay que atenderlas, hay que descolgar el teléfono, hay que interesarse por su situación, hay que estar en la calle, hay que sentir el pulso de la gente y latir con ella, hay que decirles la verdad, sin engaños. Eso es el Partido Nacionalista Vasco. Si algo hemos heredado es la credibilidad. Y en esto el partido va a ser inflexible. Estamos para servir los intereses del país, no los nuestros.
Sabemos qué país queremos y a dónde dirigirlo para que su futuro sea próspero, para que brille con luz propia en el panorama europeo, para darle seguridad y certeza. En unos tiempos de incertidumbre, de falta de seguridad, de zozobra, el PNV es alguien confiable, como el país que ha ido construyendo, una forma de hacer, unos valores. Nosotros no nos escondemos, pero lo cierto es que en Euskadi hay algunos que se camuflan. Unos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Aquí actúan de una manera diciendo no y en Madrid de otra diciendo sí a todo. Un día se visten de institucionalidad, pero al día siguiente la denostan. Orain esaten da benez, gauza zehatzetara joanik. Diktaduraren osteko lehenengo Eusko Jaurlaritzak Garainko etxea lehendakaria buruzala, Goian Bego, aparteko gauzak egin zituela, aparteko unetan. Cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios, dinoe. Lehengo orduko Eusko Jaurlaritzak egin ebazala. Cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Aurpegia izan behar da hori esateko. Ze aparteko une horretan, Bilduk dinoan lez, Garaiko etxeak eta bere Jaurlaritzak ezker abertzalea aurrea izan hemen. Aurrean, ez euren aldamenean, herriaren eraikuntzaren alde, ez aurrean baino, aurkez aurke, guztiona artean eraiki nahi genduena ahulduz, erakundetza eragosten, kontzertu ekonomikoari mespretsuz kontzertilloa deituz, estatuetaren arka eginez, eta gobernantzak koherentzia eta erantzunkizuna eskatzen ditu. Herrian nora gidatu gura dozun argi ukitea eskatzen du. Euskadik norabidea behar du, norabide argia, bandakadarik barik, ez ditu behar ezinezko aldarrikapenak edo politika noragabea. Porque, amigo, aquí hay gente que da consejos, pero no se los aplica nunca. Y si al menos fueran correctos. ¿Os acordáis de aquellos parques eólicos de StarCraft que, eso sí, Arnaldo Dixit, eran el ejemplo de la forma de hacer las cosas en renovables, respetuosos con la naturaleza, proporcionados? Pues para que la gente lo sepa, todos han sido aparcados por el tremendo impacto medioambiental que suponía todo un augur. ¿Cómo fiarse de la capacidad de estos, los puros, los inmaculados, los que reclaman altura de miras para abordar los grandes retos del país, los que rechazan actuar desde el cortoplacismo ni desde intereses partidistas, los que reclaman acuerdos amplios y visión estratégica? Sí, todo eso lo dicen en la radio y en la tribuna, pero cada vez que les toca gestionar se dan mus porque son incapaces o porque temen que se les revuelva el gallinero. Y digamos las cosas como son. Tenemos memoria, un poco más de vergüenza. Euskadi tiene memoria. Y luego hay otros que parecen necesitar marcar perfil político y estar en los medios continuamente, hablando a menudo sin datos. Entiendo la presión, los nervios que viven sus partidos a nivel estatal. Pero Euskadi no puede convertirse en el eco permanente de debates ajenos. Un partido de gobierno, como el Partido Nacionalista Vasco, está a lo que tiene que estar, a solucionar los problemas de la gente y a defender su proyecto de país. No sabemos cuál es el del PSE, porque diferenciarse del PNV cada semana no es un proyecto de país. Buscar la confrontación continuamente y desbordar el río para después decir que las aguas vuelven siempre a su cauce, ya, hasta que no vuelvan. Euskadi necesita liderazgo, necesita discreción y temple, necesita ambición, necesita visión, y eso es lo que ofrece el PNV Euskadi, certezas y liderazgo. Y enfrente seguimos viendo a un Partido Popular que continúa fuera de lugar. Lo dijo nuestro portavoz en el Parlamento, Joseba. PP, el partido perdido. No entienden el país. Quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestra manera de ser y de hacer. Euskadi no
avanza desde las trincheras, avanza desde la convivencia, desde la centralidad y desde el respeto a la pluralidad de este país. Y si miramos más allá del Ebro, uno entiende todavía más el valor de lo que hemos construido aquí. Euskadi está en marcha, sigue funcionando, sigue transmitiendo estabilidad y sigue generando confianza. En el Estado español no hay proyecto, no hay rumbo. ¿Cuáles son sus prioridades? No lo sabemos. No hay presupuestos. Todos son banderines ideológicos, banderines sin una mayoría, pura cáscara, relato vacío. Hemos visto cómo han hecho de la sanidad pública su principal lema de campaña en Andalucía, mientras su ministra de Sanidad está poniendo patas arriba nuestra Osakidetza. Lo decía el Lehendakari. Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad, pura palabrería. Les da igual que la huelga siga afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública como Euskadi. Su irresponsabilidad perjudica a nuestra ciudadanía. Insistimos, si no nos dejan gestionarlo desde aquí, la única vía es negociar, negociar y negociar. No hay otra. Que se siente ya la ministra con las y los médicos y que lo haga Sánchez si no. Porque en esto, como presidente del Gobierno del Estado, él es tan responsable como la ministra. Tan responsable como la ministra. Ni qué decir tiene, no hace falta que lo explique, que todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental. Y quiero decirlo muy claro, aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el Gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Adi, bai. Euskeraz esango dut, argi geratu espada. Gertutik jarraituko dugu Madrilen aste honetan ezagutu dugun azken albistea. Oraingoan Zapaterori buruz. Ezagutzen duguna gaitek larria eta kezkagarria benetan. Eta PSOEk auzitegietan dituen beste kasu batzuei gehitzen jako. Ezinbestekoa da azalpenak emotea. Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria. Nosotros, nosotras, lo tenemos claro, la gente espera soluciones, no ruido, no promesas vacías, no anuncios. Respuestas desde la centralidad política, vivienda, seguridad, salud, derechos lingüísticos, migración, y a eso nos vamos a dedicar, a mejorar la vida de la gente. Ese es nuestro objetivo, con realismo, sinceridad y convicción. Porque la gente vive la realidad. Y la vivienda es una de las principales preocupaciones. Por eso nos hemos puesto manos a la obra, hemos analizado cuáles son las necesidades y hemos puesto en marcha una ley de medidas urgentes que va a permitir construir más y hacerlo más rápido, medidas reales y eficaces. Otros no solo no apoyan esta medida,
sino que además quieren dar lecciones. Mucha palabrería y lecciones, pero luego resulta que suspenden la asignatura. Y no con un 4,5 o con un 4,9, no, con un suspenso redondo, con un 0. Porque claro, pregunta de examen, a lo largo de los últimos 7 años, nada menos, ¿cuánta vivienda pública ha promovido o construido EH Bildu en Vergara? 0. ¿Cuántas ha planificado o construido en Oñati? 0. ¿En Zuya? 0. ¿En Zumaya? ¿Cuánta VPO nueva ha promovido en 7 años? 0. ¿Artziniega? ¿Lo adivináis? 0. ¿Araya? 0. ¿Cuánta VPO nueva han planificado en Ordizia? 0. 0. Es el partido que menos suelo ha cedido para vivienda en Guipúzcoa desde 2016. ¿Para eso quieren el poder municipal? ¿Para cruzarse de brazos y no hacer nada? Porque eso es lo que están haciendo. ¡Nada! Nos queda un año para mostrar que este país tiene futuro y que estamos preparados para seguir liderándolo. Ese es el reto, pero también la oportunidad. Por eso, hoy aquí adquirimos un compromiso con Euskadi. Todos, todas, cada uno de nosotros y nosotras, pero especialmente los representantes públicos. Ez konformatzeko hitza, ez garelako ondo kudeatzearekin konformatzen. Euskadiren etorkizunak gure ekimena behar dauela jakitea garrantzitsua da. Beste aldera ez begiratzea, kalera urtetzeko konpromisoa, entzutekoa, eraikitzekoa, herri hau egunero aldeztekoa, adi egotekoa. Euskadik beragan sinisten dauen jendea merezi du, zaindu dagiana, bultza dagiana, eta bere etorkizunaren alde burruka dagiana. Horixe da gure zeregina. Euskadi gaur Eusko Alderdi Jeltzaleari esker herrialde fidagarria da. Eta hala izaten jarraitzea guztion esku dago. Hemen gagozanon eta gaur etortzerik izan ez da benen esku. Aberriarekiko konpromisoa sentitzen daben guztien esku. Elkarrizketa bakoitzean, emondaigun urratz bakoitzean, bere alde egitea merezi dauen aberria dugu. Eta alderdia bere honena emoteko prest dago. Eta guzti hori egin bidean jartzen dugunean, ez dago geldituko gaituenik. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi eskatuta.
Eskerrik asko ekitaldi honetan parte hartzera Durangora hurbildu zareten guztioi. Orain gozatzen jarraitzeko unea da. Hemen pabilloiaren atzeko partean ere zeo zer hartzeko garaia daukagu. Gogoratu, Eusko Alderdi Jeltzalea da, aurrera diharduen indarra!